Pastor John Masilela ubukene nemacala ekugagadlela nekunyukubeta ngekwemacasi. Usola ngekubamba labantfwana etitfweni tangasese abacele netitfombe tetitfo tabo tangasese bese labanye uyabagagadlela. Kuti bantfwana labangaphasi ngeminyaka lekuthiwa nabo bagagadlele. Nakangatfolwa anelicala inkantolo itawuphocelelwa ukuthi ibhalise igama lakhe kulombhalo webantfu labagagadlelako. Inhlangano yebafundisi wa-KwaMhlanga ithi tento taloluhlobo tikhomba ukuthi sathane ungene shi emabandleni. The kingdom of darkness, in order to beat somebody or an organization, you infiltrate it and fight it from within. So the enemy of the church, which is Satan, obviously, he has infiltrated the church, and people who are sent to work for this kingdom, they are acting as pastors, and then at the end of the day, they do the things that are contrary to what the word of God says. Sigameko sekucala kuthiwa sendeka nga-2012 ngalesikhathi Masilela asolwa ngegagadlela umntwana loneminyaka lengemashumi. Waboshwa ngenkwenkweni yeminyaka lowengcile wakhululwa ngebheyili kusukela ngaleso sikhathi. Bekulilanga lecala likuthethwa kwelicala legagadlela nekunyukubeta ngekwemacasi njengoba manje amanga aphumelele kuba khona ngelesibili. Masilela bekaphelekethelwe lithimba lakhe lebelimvikela ukuthi angathathwa titfombe. Akhuluma ngemmeli wakhe uvumile ukuthi ubabamba bambili labanye balabantwana kepha uthi bebavumelene naye ngaloku. Labantwana labahlukunyetiwe kulinzeleke ukuthi bethule ubufakazi engwace. Lelicala litawulalela kuze kube ngelesihlanu.